Ćao svima, danas ću vam pokažem kako da zaključate svoj folder od sestre, brata ili tamo nekog drugog. Prvo vam treba folder. Napravite ga i sada idete desni klik na njega i idete Add to arhive, da u arhivu. Sada to je ime, označite ovo prvo. Idete na Advanced, idete Set Password. Označite ovo drugo. Unesete password. Dole da ponovite. I idete OK. I ovdje u redu. Sada kao što vidite dobili smo mapu u WinRAR. Sada kad je hoćemo da otvorimo imamo lozinku. Vidite. Sad unesemo lozinku i tu nam je naša mapa. To je bilo to.